Untuk ke health department Kerpang ki Pelawan na bentakan ke health camp ki officers bagi staff jong ki department repair ki Pelawan ban display yakini ki schemes jong ki bagi ki products jong ki ba ke department jong ki kene i registrar general jong ka high court ki students pat baro pelum lang ki bedan ha kani ka sni yang hang ni nak bentang district administration borok kawai kendiap kejeng desa ya ki skim sarkar boper ka bangiyo na ki departments bandakan ya borok ki skim siteng semiru numda dengan syukuran kendiap ki skim ke pengidon yang tepat ki patba ki students ba kin let hakini ki stores boper ba tanwat ki jeng tip ke ba company apan na ki officers ki staff di itu departments ki bedan hakani ka store kinja nadu bangi na yo ya ka district ke Batmai ki Eastern West Castle district haka Shipotrik November ahajar akuway nila kalabdan ke DC office miswa kadan naga sub divisional officer civil office andai hadian bala yo district kelami ke DC office barengkat ke jingdon ke DC office ki services ke bangi provide syaki departments syaki patba kila nang kampun patba hije pi bunsin haba P1 hadisi office P1 bande actual try P1 ban apply ki court orders na benta ba punyo ki birth certificate ba ki death certificate banyo thebut ki hapan enroll ki voter ki P1 ban apply ki epic di ubah kampung san menta obat badan kamtam dari Aadhaar number abang kibang hapling hapa roki schemes di hapo DC office kedan ke permanent center ke bangi enroll ya ki brio na benta banjo yo Aadhaar number hapo ki block offices lu kidan ki enrollment centers na benta ki Aadhaar number yang ta kidan ki schemes ke bangi ai na DC office ya ki associations ya ki clubs ya ki schools limba kata ka Chief Minister Youth Development Scheme tentang isu ya ki permanent residential certificate ki domicile certificate mau ki residential certificate pak kiwe na po DC office abang ipai haki nang kendong ki beri ki kam itu ki dia video mau block development officer marbun ba ki scheme seba na kaliang jong kasi na di department limba ke block development office ki syafi ki patba Dangshen hapo Eastern West Castle district daki hajar peli ki work orders laai na benta kitu bilong yeng ki bompat dan ka yeng kasam ka bopaka laai syafi ya kata ka PMAY Gramin scheme lani ta ka awas plus ha ka ba itu beneficiary ki yo bansna ki ya ka yeng ka bopaka ka bandai ki na slap na kal air na kajing kriat patunta terter hakador silak laipo hajar tengka baca kini nak kalian cukup blok isi hak installments kapet ketum ke jingdap jongpi ki dikitu iblayo bobok orders kedon ke target mentau senam ba hap menyele ban pendet keluar yani ki kena kalian cukup blok kedon ke tim ke blok tidak form bat kibut dia sepi menyele ban pendet ki yang jongpi ha kapor ke ba ka sarkar ke labu